Kunga Taruk, October 2025, Nongmaijing Namitsida, Honorable Prime Minister PM Narendra Modi gi Man Ki Baat Amasung Atmanirbhar ki Sankalp Laubagi Thauram Sida Lengbiri Eba Khwai Pumnamak Hanagi Honorable Chief Minister Sri N. Biren Singh, Party ke President, Honorable Rajya Sabha ke MP, Honorable MLAs, Party Leaders, Khwaidagi Maru Oina, Aya ke Kondozam Kendra dagi, Lengbi Raiba, Karyakata Pumnamak, Ahal Laman Imai Ben, Ichininaw Ichichan, Khwai Pumnaku, Ayhak na ngasi, Mipham Zida, Lengbibi Rakpigidamacta, Tawiman Kangbochari, Hoi Kanging Assisi Numitsuyam, na Paban Numidoiba, Lugangasizi, Nan, Chako Bunumita, Chako, Dobudu, Nasi, Chako Buzuyam, the Yauni, Kangzi, Adubu, Maraksida, Masigi, meeting Gitimakta, Chako, Yetok was a Kongai, Yeshin was a Kongai, Pianam, Yauri, Habazoi, Kangzi. Mayam adugi da makta tawiman khang bazu chari luga ngasi luhong bazu dum yamna lei luga thodok thoram mayam gi marak sida yamna support pibiduna Bharatiya Janata Party bu support pibiduna lengbi raiba khwai pumnamakpu ayakna amukka hanna ayak amasung party gi side tagi tawiman khang baga loina na khwai pumnamakpu nonglungna khoiramjari. Thank you. Jai Hind.